Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Chanchinthar ngai thatu te COVID-19 la kan him thei nan heng in vena pali shidan na lak mai tom na vu medang nei lo kudle mai ti fai thatte lo ngai poimo zelang cheu tuna chon Chanchinthar lo nge thak chun somang u tukina COVID-19 tin mun she thar bera mi zali sam ko palin an kai ti mu chu ani NHM Mizoram noya thok tu de chuan sarkar la ka anung olo na anlan tir le sarkar la puichon kumsani somni pakhat somni pani fur thai chin hun chungin bu fai ton noi zasili samthum pakhat chuanga lei Lok Sabha chon Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022 le Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2022 tenimin khan a pass tukina COVID-19 din hun she tharbera mi zali somko polin COVID rian kai ti mu chu ani a rette satanga mu chu zali somthum pasarian oma RT-PCR ZMC mi somthum panhi le lungnei RT-PCR ateng mi pasari mu chu ni in thuna te satangin somporet mu chu ni bok sample test song zat sangthum somli panga zinga za sompali point panga pakhatan positive ani tundin huna shikai to zong zat hi noi ni sing ni sang kha zali samruk pariat ani a noi ni sing kha sang sari zare somko panga enkol damani to a enkol lai mek sang ni zakwa pani omin mi zarok samsari pakhatin thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to zat hi zani pakhat ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to zat hi somruk pakhat anga chut ani Land Revenue and Settlement Changtu Minister Pulal Road Kema Office Chamber Ama le Law, Judicial and Parliamentary Affairs Changtu Minister Puti Jalan Tuang at Hovin National Highway le Railway Project Atanaram la ka temporary pass nei tu ten na changa ses za sompanga lak chungchanga Guwahati High Court Aizawl Bench order bo zui dan tur ngai tu nimin khan thut khom ani meeting a hian dan anga chia lak to dan tele High Court thu pek te hi ngun takin ngai tu ani a dan sem that ngai lai te po ngai to telani heng project atanaram lak acquisition kalpui make access to lak to te hi High Court in pele le tura ati awang tele dan man make a fam kim lo do lai alo ombok sia wangin dan hi rang theng berin siam that ngai lai te siam that ni se ti ani a Land Revenue and Settlement Official ten Advocate General le Law and Judicial Department te ron chungin siam that dan tul lo ngai to se ti ani meeting a hian Land Revenue Settlement Law and Judicial Department le Finance Department official te antel ani National Health Mission NHM Mizoram noya thoktu de chuan sarkar anthil phuta ti hlotin alani lo wanga lungoi lo nalan tirna nimina tangkhan ni lichhung o turin anha thona batch duman bel NHM shoi tu de soidanin ni lichhunga batch dum an bel hian omzi anei lo chuan mass casual leave anale donani NHM noya hian thoktu doctor nurse health worker laboratory technician driver data entry operator le thoktu dangten anghetalak ani theinan ma la turte ahun taka hlon lak theinan ma la turte in sarkar an phuta kumin march ni thumral ma ngen an thil phuta chu ti hlotin sak turin sarkar nget ma se an hut bitiam aral nuwa po sarkar trin engma thu thar ala omlo ani troi tlang group way mero relin khom voilina nimena khobela neya warzoka luidunga nung chahum halni se ti an rel troi tlang group way me a hian branch sompani omin shrileng awanga ro relin khoma hun taka an nei thelo nuwa branch sang ayo ten ro hian rel ani hero relin khoma hian kumpuan ramle namhum hal honna ursun taka nei ni a member somli pasari borol ta te sun an suna hun manani bok hero relin khoma hian sazoka luidung nung cha ramngole ramsa warzokum hal an rela tundin huna hian member meichia sangthum zanga somnga pasari mi pa sangthum zanhi somsari pakwa an vai member sangruk zariat somruk pathum sangruk zariat somthum paruk anom mek ani Mamit District Krishi Vigyan Kendra KVK lengpui mi chon nabart project noya lakadong ai eng chithachi karkumin pai tamchi chu Mamit District chunga khopali re ek ailong chungtlang le khorin hima kunthok tu thanchu bik te hena asema a vain quintal somriat semchu ani KVK lengpui head Dr. Vanal Shwen namte senior scientist chuan ING CCM chona chisem chuana hun hi kai shuaya he huna hian mithiam ten lo nei tu ING ching tur te hna anti dan tur anjir tir ngal ani National Highway 54 Aizawl atanga tuipang double lane lai zaw na tho mek tu min khan ser chief district MJ tinan tlo a Ministry of Road Transport and Highways Government of India noe NHIDCL te enkol NH54 kong double lane lai zaw na thok me Aizawl tuipang National Highway 54 hi package pareda thanni in package patni bak tong tu ke tumin car
kilometer za somni panga changtu crime infracon private limited na thokal mek chu ser siba chan chu bumi ten to in crime company ho tu ten no dong songa kong pui la zaw na tho meka chiatang khohel na tur kilometer ni le point panga pasari pakata thui chu lai zo fel ni to in kilometer som pakhat point paret pathe pakwa thui ser sip khopui hel na tur ki kon tu silem kon lai mek na thokal lai mek te company ten kong siam na man ru an lak na mun sang sang te ser sip khopui hel na tur bypass road lai meka silem kora thir kai kul lei do tura malak na kal mek te huna to in na thok tu te chuam an hakal lai le malak mek dan te anau shil fi ani crime infracon private limited ho to the soidanin package riat na bak tong chu ke chum kilometer za somni panga thui la zaw na za somsari zo felani to up tun thal chu nge hian chingchip la ser chip ki konin car kilometer somni thui chu black topping zo felman antum ani thama sani somni pareta meche kum somni pani mi kendriya vidyalaya Mizoram thokpong solto pu Suresh Chan Mina chu nimin khan kota statement lak turani wangin vana pahol kota pong soldulo tu mitam tak an pungkhom nimin pungkhom te pong sol tok tu omna am veng south atang le gorkha mun sang sang ami tele pong soldulo tu mi sang sang te anni a mi za ni vel pungkhom in pong sol na thleng andulo zealand tiran le kha kengin pong sol tu pu Suresh Chan Mina chu kotin shem ngei tura an phu thun soya state dang mi ania wangin ko chon bela chuapo phal saklo se an du ti soin shem lawa achu an lau ti an soini pong sol tok tu pian pui unaw nu strada puni chuam Mizoram court le Mizoram police a anin ngati soin au naw nin ro rel dikam nge be se ti a pong sol tu pu Suresh Chan Mina te chu kendriya vidyalaya thok ve ani atia au naw nu chu thil to na wangin rulama le tak salama har sanna atona sathu soin theitop chen ro rel na dik amu nge the nan an bezel don ani ati kumsang ni som pasari December ni somthum pakhata Mumbai Airport Narcotics Control Bureau ten drugs in bum na awanga an man TT player larin puya chu nimin khan Supreme Court in achuanin usam shruai tu ten an soi kumsang ni som pasari khan larin puya hi Mumbai Airport online azin ho a bekaru hlo methacoline anlo da sak chu Mumbai Airport a anlo man saka Mumbai taloja jela atang ta akumlit chuang jela tan nuwa nimin khan thiam changin chu anita nia thudon ani Petroleum Sports Promotion Board PS PB Table Tennis Academy tang injir chuak cadet sub junior junior youth category India champion Ronnie Chongal ani a sani sompasero Asian Championship po India squad alangin China po akal ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Sarkala puichon kumsang ni somni pakhat somni pani fur thai chin hun chungin bu fighton noi zasiri somthum pakhat chuanga leit Union Consumer Ministry soidanin lo nei tu vaibel che khatle noi thum chungin hlongna antela cheng vaibel che noi khat singli la sangthum chuang sen ani ram chunga bu fai le zathia pung chhotel tel ni in sarkar lai puichon ata langbok ani Lok Sabha chuan Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022 le Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2022 the min khan pass bill soihona Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Jammu and Kashmir na nei lo an claim tel telati a Center for Monitoring Indian Economy zirchena tar langin kumsang ni somproka Jammu and Kashmir hen za som nin na an hmolo line kumin February tha to pa chuan za som pathum point pahni atlaniam to ti a PC Tharamani chuan ramin symbol pahni Prime Minister pahni le dan pui pahni anei thelo ti soin article zathum sam serina nuai bo ni chuan Jammu and Kashmir a inflation na dante ati bawani ati kumsang ni somni pathuma Jammu and Kashmir budget po cheng vaibel chanoi khachuang ni to thu soin Union Finance Minister chuan hei hian sarkar lai puin Jammu and Kashmir model of development tan impact na atilangani ati bok PC Tharamani chuan Jammu and Kashmir a masona thole masop sang sang te atar lang bok ani Chanchinthar serti top na tlang pui tukina COVID-19 din hunshet tharbera mi zali samko palin COVID-3 kai ti mu chu ani NHM Mizoram noya thoktu da chuan sarkar la ka nungalo na anlan tir le sarkar la puichon kumchang ni somni pakhat somni pani fur thai chin hun chungin bu fighton noi zasiri somthum pakhat chuanga lei Lok Sabha chuan Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2022 le Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2022 tanimin khan a pass chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani